Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in summa ba'd. Alam jaratkan Allah Taala maqtoolor, peygamberga dua salamlardan keyin urmatуу mekendештерим, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den süyüktü ümmetleri, barыңarga Allah Taala'nın tınçtığın, rahmatın, berekesini kalıp salamdaşam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İza zukiral Umar zukiral adl. Hazreti Umar jönünde söz bolsa, Umar'da isteseňer deyt, adletlilikte isteýsiňer. Ve iza zukiral adl zukiral Umar. Adletlilik jönünde söz bolsa, negizi al Umar'dı düşünösüňer deyt. İmam Ahmed özünün Musnad kitabında Abu Hurayra radıyallahu ta'ala bu hadisi jetkizet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'dın tiline, yüreğine Allah Taala hakikatty jaygaştırgan deyt. Urmatly musulman bir tuğanım, Hazreti Umar adiletlikli. Adiletli menen öküm kılgan kezde, hakikatty süylegen kezde, kana la yakhafu lawmata laim, bir jamandagandın, kör albaslıktın közüdön palançanda ele bul çoңго jakpay kalam debeyt ele. Eç kimdi köngülgө albayt ele. Şariattagı ökümdü barına birde жүрgüzüp, kul bolsun, erkin bolsun. Bay bolsun, kembagal bolsun. Jakını bolsun, alısı bolsun. Dosu bolsun, düşmanı bolsun, çındık, adiletli bardığına birde öküm çıkartıldı. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala kerek bolsa özünün baldarına, üy bülelerine eç kimden oylu bolsun, bir gana Allah'ın razılığı için Allah Taala şariattagı ökümdü жүрgüzetile. Yaqul İbn Umar, Hazreti Umar'dın balası Abdullah mınday deydi. Radıyallahu anhuma, Allah Abdullah'dan da Umar'dan da razı olsun. Urmatly musulman bir tuğan, Hazreti Umar üy bülesin jıynayt eken. Jetekçiler kulağыңarga kulak tıyıp agla. Kayсы jerde jetekçi bolsoň, başkaruçu bolsoň, Hazreti Umar üy bülesin jıynap mınday deyt eken. Ya abna ya evladi, ya ahli. O baldarım, jakındarım, kızdarım. Men eldi inni kad nahaytun nas kada kada. Adamlarga mo nersen tıyıp saldım. Elge mo nersen tıyıp saldım. Ve innahum innama yanzuruna ileykum. Elder silerge karayt. Padişanın baldары üylü bilösü dep. Eger silerge karayt. Karaganda alar karga etti karagan siyahtı silerge karap turat. Aç kalgan karga etti karagan siyahtı silerdi karayt. Eger siler oşo men tıygan nerseni atkarsaňar, alar da atkarat. Eger siler tıyılsaňar, alar tıyılat. Eger men tıyıp salgan nerseni siler atkarıp koysoňar, elge bergen jazadan ekese berem deçi eken. Elge berilgen jazanın ekesesini berem deyt. Kalaganın men tıyıp salgan nerden tıyılgıla, kalaganın erdiğin jetse atkara ber. Elge berilgen jazasın ekesesini alasaňar deytken. Bul okuyadan ki Hazreti Umar'dın balası Abdurrahman degen uulu var, Abdullah'ın inisi. Egipet'e Misir'e vargamızda Misir'din padişası Amr ibn As. Kim eken padişah? Amr ibn As degen ulu sahaba. Menin inim deyt Abdurrahman ibn Umar, Umar'dın balası Abdurrahman menen Abu Sar'a, Ukba ibn Haris, Haris'tin balası Abu Sar'a ekoyu içip alıptır. İçimdik içiptiler. Şariatta içimdik içkenge kamçı vurulat. Ve nahnu bi Mısır fi hilafati Umar ibn Hattab. Atam padişah deyt Umar. Umar'dın balası Abdurrahman bir jigimetmen Abu Sar'a menen birgelikte içip alıptır. Ekoyu içkenden keyin el mas bolup kaptır. Bul söz Hazreti Umar'a jetelek. Bular özüge esike kelgenden keyin Amr ibn As'a keldi dagın. Ya Emirli Müminin Egipet'tin padişasıga biz keçe bilbesten içimdik içip mas bolup kalıpbız dedi. Al keze had kamçı uruştan murda kılmış kılgan adamdı lıs yıkılıp çaçını kırıp salat ele. Abdullah Umar'dın çoğun balası aytdı. Jür çaçыңды men özüm alayın dedi. Çaçını algandan keyin Amr ibn As'ın yanına jetelep geldi. Amr ibn As 80 kamçı urup jazasını berdi. Biroq bu söz Hazreti Umar'a jetken kezde Hazreti Umar tez balanı köz irmekte mağa jönöt dedi. Kimdi? Abdurrahman'dı. Abdurrahman Madinaga kelgen kezde Hazreti Umar ikinci jolu aga jaza verdi. Biroq Abdullah aytat Umar'dın
улуу баласы. Атам жазасын бергенден кейін bir aydan кейін ооруп калып, иним Абдурахман каза болуп калды. Элдин арасында ушундай сөз таркады. Умар баласын жазалап ургандан кейін өлдү деп. Жок, атамдын берген жазасынан өлгөн жок ал. Ал өз оору менен, ажалы менен гана өлдү дейт. Бул жерде алына турган маселе Hazreti Umar elge болгон өкүмдү бейбечарага эмес, биринчи кимге аткарат экен? Өзүнүн балдарына. Урматтуу мусулман бир тууганым, өз ажалы менен өлгөндө элдин арасында Умар өзүнүн баласын чапкылап өлтүрүп койду деген сөз болду дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Hazreti Umar Алланын өкүмү шарият турган кезде эч кимге көңүл бурбайт эле. Allah keremetli Kur'an-ı Kerim'de mınday dedi Nisa suresi 40. ayet. İnnallâhe la yazlimu miskâle zarra. Allah bir kıpınça biröge zulüm kılbaydı. Allah Teala bir kıpınça da biröge zulüm kılbaydı. Allah keremetli Kur'an'da Kaf suresinin 49. ayeti mınday dedi. Ve vudi'al kitab. Kıyamatta barımızın delovuz kitabı çıkat. Fataral mujrimine muşfikine mimma fih. Kılmışkerler bu dünyada kaçışın mümkün. Pasretnik birödü ortamçı tavışın mümkün. Kıyamatta senin delon çıkan kezde fataral mujrimin kılmışker uğru, birödün akın jegen bir zalim bir başkavı tetratın delosun körüp. Muşfikine mimma fi ve yakulun aytışat. Ya veyletena. O attingay kor bolduk. Mali hazel kitap. Bu ne degen kitap? La yugadir sagiratan ve la kabiratan. Bir kiçineni de çoğundu da kaltırmasdan illa ahsağı bardığın yazıp koyup durgu deydi. Delonda her biri yazıladı. Ve vecadu ma amilu hadiran. Her bir kılgan amalındı aslında tavasın. Ve la yazlimu rabbuka ahada. Silerin Rabbingar Allah hiç kimge zulüm kılbaydı deydi. Urma öldük deydiken kılmışkerler. Bu ne degen kitap? Çoğun mayda günölerimizni birinde kaltırmasdan tizmelektep koyup dur deşet. Biroq Rabbin Allah hiç kimge bir kıpınçada zulüm kılbaydı. Yunus suresi 44. ayet. İnnallaha la yazlimun nase şey'a. Allah insanlarga hiç zulüm kılbaydı. Walakinnen nas anfusahum yazlimun. Biroq insanlar özlerini özleri zulüm kılat. Biroq insanlar özlerini özleri zulüm kılat. Allah Teala hadisi kudüs'te mınday dedi. Ya ibadi, o bendelerim, inni harramtul zulme ala nefsi. Men özümdün nafsıma zulüm kılığını aram kıldım deydi Allah. Allah men özümdün nafsıma zulüm kılığını aram kıldım. Ve cealtuhu beynekum muharrama felâ tazâlemû. Ey bendelerim, silerge de aram kıldım. Birbirine zulüm kılva. Birbirinin akındı cebe. Birbirinin akındı tepseleme. Zulüm kılva kılın deydi. Allah kerimeti Kur'an'da Fussilat suresi. Men amile salihan feli nefsi. Kim bir жақсы amal kılsa özüne gana payda. Ve men esa'a aleyha. Kim bir kılmış kılsa anın ziyanı özüne. Ve ma rabbuka bi zallamin lil abid. Rabbinar bendelerine hiç zulüm kılıvçı emez. Allah bendelerine zulümker emez. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala dinimizde zulümden tıyı salgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Hamsetun gazabullah aleyhim. 5 türlü adamga Allah'ın nalatı olsun deydi. Nesi olsun? Allah'ın karı olsun deydi. 5 türlü adamga Allah'ın gazabı karı olsun. İnşa'en va gazaba. Eğer kalasa Allah hoşa gazabı menen bir kılmı, ağa bir kırsık jetkizet. Ve illa emara bihim fil ahira. Ce ahiretke kaltırıp kıyamattanın cezasını beret deydi. 5 türlü adamga Allah Teala gazaptan hatta kalasa bul dünyada azaptaydı. Kalasam ne kılatken? Ahiretke kaldırdı. Alardan birincisi kim? Emiri kavmin ya'khuzu hakkahum min ra'iyeti ve la yunsifuhum min nefsihi ve la yerfaz zulmenahum. Birinci, el başkargan jetekçi, el başkargan el başçı, eldin akın alat, men mildetin alat. Men el başkaram deydi. Biroq insaf kılbastan, alarda arasında bolup жатқан zulümdü, adiletsizlikti joyboyt deydi. Ekincisi kim? Ve zaimu kavmin, bir kavmdun lideri, bir ayıldın bir jetekçisi, ayıl başçısı olsun, akimi olsun. Ve zaimu kavmin yuti'una, al kavm ağa başı yet. Ve la yusayu beynel kavm ve daif,
бирок өзү башкарган жерде күчтүү менен күчсүздү, бай менен кембагалды, бечара менен күчтүүдү эч качан бирдей карабайт. Бирөөгө башкача мамиле кылат, экинчиси ваятакаллам бил хава сүйлөгөндө өзүнүн нафсына карата мен бул конок кылат эле, бул тууганым эле, башкада адилеттүүлүк кылбайт дейт. Үчүнчүсү Алланын газабына кала турган варажулун ла я'мур ахлаху ва валадаху би таатиллах. Балдарын, кыздарын Кудайга баш ийүүгө Алланын шариятына буйрук бербеген балдарын, кыздарын 10 жылдап мектептен кечикпесин деп эрте менен тургузасыңар, а? Эмне үчүн бамдатка тургузбайсың? Университетте сабактан каласың деп будильникти коюп тургузасың. Алланын газабына, каарына калбайын деп намазга буйрубайсың. Үчүнчүсү экен ражулун ла я'мур ахлаху ва валадаху би таатиллах. Үй бүлөсүн, бала чакасын Аллага баш ийүүгө чакырбайт. Ва ла юаллиму амра динихим. Өзүнүн динин жөнүндө балдарга маалымат бербейт. Балам юрист болсун деп окутасың. Пара берип, уюңду, жылкыңды сатып. Эмне үчүн динин үйрөтпөйсүң? Эмне үчүн Алланы тааныштырбайсың? Эмне үчүн пайгамбарды тааныштырбайсың? $5000 берип, Кембриджде окутасың. Чет мамлекетке канча контракт берип окутасың. Эмне үчүн диндеги негизги маселени үйрөтпөйсүң? Сен атанын милдети эмес беле? Бешинчиси ражулун истажара ажиран. Бир киши бирөөдү кызматка алат. Үйүнү ремонт кылабы, машинесин жууган башка бирөөдү кызматка алат. Вастауфа минхул амал. Кызматка алган адам кызматын толук аткарат. Коюн кайтарып берет, малын, үйүн ремонт кылып берет, машинеси оңдоп берет. Валам юффи ажраху. Бирок анын акысын бербейт. Кызматын алат дагы кызмат кылган адамдын акын толук бербейт. Бешинчиси варажулун залама имраты садакаха. Бешинчиси аялынын махрын, калыңын аялдан пайдаланат. Бирок аялга вада берген, махрын бербегендер. Урматтуу мусулман бир тууган, Абдулла ибн Салам деген пайгамбардын сахабасы. Бирок бул Таврат, Инжилди терең билген алым. Абдулла ибн Салам кала инна Аллаха таала ламма халакал халка иставау. Таврат, Инжилде мындай келген дейт, Аллах адам атан инсанды жаратканда кадамына тургузду, башыны көтөрдү дейт. Башы ойлесема ва калу я Рабб, адам ата я Раббым деди. Мa'аменент, я Раббым сен ким мененсиң деди. Я Раббым сен ким мененсиң? Кала ма'ал мазлум, мен укугу тепселген мазлум мененмин деди. Теке бир менен бийлиги бар, байлыгы бар, колунда дубинкасы бар, колунда же удостоверениеси бар менен деген жок. Ким менен экен Аллах? Мазлум менен. Эгер сенин күчүң болсо, кыйындын күчү болсо, байлыгы болсо, бийлиги болсо, мазлумдун Раббысы бар. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, зулум кылуудан алыс бололу. Вахиб ибн Мунаббих мындай дейт. Бани Исраилде бир айылдын, шаардын текебир экен, байы. Айылдын, шаардын эси экен? Эң текебирлерден экен, бай, бой көтөргөн, байлыгы. Өзүнчө чоң сарай касырды салып турдан, касырдын айланасында чыгып алып, өзүнүн бактарынан карап, анын багынын жанында бир баткенче бир капа бар экен. Кепе дейсиң, капа? Жөнөкөй бир. Ал бир каарыган, күйөөсү каза болуп, балдары каза болуп калган, каарыган кемпир экен, айласы жок. Эртенен кечке тирикчилигин кылып, курсагын тойгозуп кечинде келет экен. Баягы текебир могу менин касырымды, сарайымдын кооздугун бузуп турган бул кимдин капасы, кепеси дейт. Палаткасы дейт. Бул жерде тилемчилик кылып жүргөн бир кемпирдике дейт. Талкалап салгыла, тегиздеп салгыла дейт. Буйругун аскерлерине жан сакчылар берет дагы, талкалап тегиздеп салат. Кечинде байкуш каарыган кемпир башпанегине келсе, анын капасы жер менен жексен болуп жатат. Жерге отуруп, көзүнөн мөлтөрөгөн жаш агып, жаратканга жалбарып мындай дейт, я Раббым дейт. Мен үйүмдө жок элем дейт, башпанегимде. Мен кепемде жок элем. Болгонумда коргойт элем. Бирок мазлумдардын Раббысы болгон сен кайда элең дейт. Мазлумдардын укугу тепселген бечаранын Раббысы болгон сен кайда элең? Менин үйүмдү ким ушундай талкалаган болсо,
жазаңды жөнөткүн деп ыйлайт. Аллах Таала Жабраил алейхисаламга буйрук берет да, азап периштелери келип, анын касырын, сарайын жер менен жексен, касырдын ичидегилер менен тегиздеп салат. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас Сами'ту Расул саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбардан уктум дейт. Яхшурул ибад яумал қияма хуфатан уратан. Кыяматта адамдар жылаң аяк, жылаң баш, жылаңаш тирилет экен. Фаюнадихум мунадин бисаутин, бир кайрылуу болот адамдарга, жылаңач элдер бардыгы. Жакында угат, алыста угат экен. Фаюнадихум мунади бисаутин ясма min ba'id kama yasma'u min qarib. Alıstan jana yakından. Anal malikud dayyan. Bugün jazalardı berүүчү menmin deyt Allah. La yanbaghi li ahad min ahli cennet. Bir de beyişke kire turgan beyişke kire albayt. Bir de dozoko kirgen dozoko kire albayt. Her bir adamdın birөөдөн болгон акын алып бермейинче дейт. Her bir mazlumdun akın alıp berem, andan keyin beyişke bara turgan beyişke, andan keyin dozoko deyt. Ana qusa hatta latama kerek bolsa deyt. Birөөдүн bir koyu uyun basıp algan emes. Biröөгө bir şapalak urgandın da akın alıp berem deyt. Biröөгө bir latama bir şapalak urgandın da akın bugün alıp berem deyt. Ve la yadlim rabbika ahada. Biroq Rabbыңар eş bir bendege zulüm kılbayt deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men daraba savtan zulmen iqtasa minhu yawmal qiyamah. Biröөгө kede bir kamçı urup koygan bolsoň, kıyamatta oşo kamçının da cazasını alasın. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Jaratkan Allah tabarak ve taala Davud peygamberga Zabur, Tavrat, İncil kitapları düşürgün. Allah Kur'an'da aytat: "İnne haza lefi suhufil ula." Murdağı barakçalarda bul aytılgan nerseler var. Suhuf İbrahim ve Musa, bu Musa'nın jana İbrahim'din ıyık barakçalarında kitaplarında da kelgen deyt. Çınında bul aytılgandar ıyık barakçalarda İbrahim'din jana Musa'nın barakçalarında kelgen deyt. Sahabe Abu Zar aytat: "Ya Resulallah, Musa aleyhisselam'dın Tavratıda emneler bar ele deyt. Musa aleyhisselam barakçalarında emne yazılgan dese, paygambardan kim soradı? Abu Zar soradı. Musa paygambardın barakçalarda emne dese, kanat ibaran kullaha, bardığı ibrat ala turgan, sabak ala turgan sözler ele deyt. Tavrat ne eken? Musa aleyhisselam'ın kitabında anda bir ösünü aytat mınday. Paygambar misal ki: "Acibtu limen ayqala bin nar summa huve yadhak." Tankalamın, dozoktun bar ekenine iman keltirip durup katkırıp külgönlerge deydi. Dozok eken bar eken bilebиз ha? Biroq dozoktan korkup ilabastan daim ele katkırıp külgönlerge tankalam. Acibtu limen ayqana bil maut summa huve yafrah. Ölümdün hak ekenine işenip durup kuanıp yaşaganга tankalam. Acibtu limen ayqana bil qadar summa huve yansab. Takdirdin Allah Taala çekege жазган ekenini bilip durup oşogo karabastan dagı birөөdün akın jep özünü çarçatıp kıynalganga taң kalam. Acibtu limen ra'at dunya ve taqallubaha bi ahliha summa itma'inna ilayha. Taң kalamın dünyanı körüp durup dünya hiç kimge kalbayt eken. Dagı ele oşonu körüp durup ölgönдөр kepinde kolu boş ketkenin, çöntögü jok ketkenin körüp durup dagı oşo dünya dep dünya menen alek bolgunga taң kalamın. Acibtu limen ayqanal bil hisab gadan summa la ya'mal. Taң kalamın erteң Allah'ın esep aslına barıp esep berүүдü bilip durup amal kılbaganga taң kalamın deydi. Ve kala Seyyidina Musa aleyhisselam kündördün birinde Allah Teala'ga söyleşet de. Musa aleyhisselam dedi: "Ya Rab, arini adlak." Ya Rabbim, özüңdün adletliligini maga körset deptir. Kim? Musa peygamber: "Ey Rabbim, özüңdün bir adletliligini körset" dedi. "İzhab ila mekanin kaza." Falan jerge bar dedi Musa aleyhisselam dedi Allah Teala. "Men aytkan jerge bar" dedi. Musa peygamber Allah buyurgan jerge kelse bir koz mömölü darak bar eken. Daraktın aslında bulak bar eken. Musa aleyhisselam daraktın aslında bulaktın janında oturdu. Birazdan keyin bir atçan at menen keldi de bulaktan su içip kapçığını unutup koydu. Kapçığında 1000 dinar akçası var eken. 1000 altın tengesi var eken. Birazdan keyin jaş bala keldi dagın jana kapçıktagı 1000 dinardı alıp ketip kaldı.
Bunu bарын Musa пайғамбар қарап отырады. Атчан келіп, су ішкен кезде қапчығын қалдырып қойды 1000 динар менен. Bir жаш бала келіп аны алып кетіп қалды. Birazdan кейін көзі ажыз болған, таяғын таянып, бұлақтың жанына келді дағы баяғы, су ішіп жатса, атчан қайра келіп қалды. Қайра келіп баяғы көр адамға айтты, менің қапчығым қана алтыным деді. Senin қапчығың емес, мен жолымды көрбеймін деді. Senden başka hiç kim yok. Men azır ile su içip kettim dep çapqıla bir urdu ele bayağı közü aciz bolgan adam ölüp kaldı. Ölüp kalgandan keyin faqala al-a'ma, men algan emasmın. Biroq ölüp kaldı. Musa пайғамбар taң kaldı da, ya Rab, bu emne bolganda? Allah Taala aytdı. Mo jaş bala dedi. Mo jaş bala. Bunun atasının 1000 dinarın jana katçan alıp koygon ele dedi. Atanın akçaсын jaş balaga kaytardık dedi. Bu kördün atası. Bunu öldürüp salgan ele dedi. Bul kördü, bul öldürdü dedi. Ar birin akın öz akına kaytardık dedi. Bul Musa aleyhisselamның kelinde parakçalarında kelgen. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Meselemiz adiletlilik jönündө. İslam dinimizde adiletliliktin tutkan ordu öte büyük. Adiletliliktin adil. Büyüklüğe uşul sıymık jetişet. Allah Taala'nın ısımlarından 99 koz ısmının birösü neyken? Al-adil. Adiletli. Subhanahu al-adl. Allazi la yecur. Allah hiç zulüm kılmaydı. Bendeleri Allah Taala tarafından maga zulüm bolup dep hiç korkpaydı. Allah hiç kimge zulüm kılmaydı. Allah'ın bardık aytkanı çındık. Ar bir hüküm adiletlilik. An'am suresinin 115. ayatında وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِصِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Sadakallahu azim. Rabbinin sözleri bardığı çındık. Adiletli bayanda bütürgün. Anın sözlerin özgörtücü hiç kim yok deydi. Allah'ın bardığı sözleri çındık. Hükümlerin eken adiletlilik. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den da sıfatı Allah'ın ismi neyken? El-adil. 99 isminin bir özü. Peygamber aleyhisselam'dan da sıfatı el-adil. A'delun nas. En adiletli insan. Peygamber neyken? En adiletli insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adiletliliğine bir misal. Kündördün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana namazda aytadi, İstavu tüzden güle deyiz. Fe inne tasfiyatı sufuf, saftın tüzdügü, saftın katarımızın tüzdügü bir-birimizge bolgan niyetimizin tüzdügünde. Saftın kıyışığı жүрөгүңөрдүн bir-birine kıyışık ekenine dalil. Peygamber bir gana namaz demez. Mana armiyaga barganda bilет, Рамия Смирна деп ай. Негизи бул Peygamberдин buyruğu. Bir gün sahabalar İstavu tüzden güle deydi. Cihattan aldın. Gazbatqa jönөp atat. Sivad ibn Huzayya degen, Sivad Huzayya'nın balası kursağı biraz astığa çıkıp kaldı. Peygamber İstavu ya Sivad. Ey Sivad tüzden dese. Lebbeyk ya Resulallah. Vallahi elçi tüzdendim deydi. Biroq dagı kursağı katardan çıkıp durат. Peygamber kolundağı misvagını kötörüp kelet dagın. İstavu ya Sivad dep kursağına bir tür tüzdenbeysin mi deydi. Misvak menen kursağını türtüp koydu. Avca'tani ya Resulallah, o Allah'ın elçisi menin kursağımı doğurtup koydunuz. Allah sizde hakikatka, adiletlilikке jönötkön, kursağınızды açın, men doğurtam deydi. Gazbatqa jönötат, gazatqa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kursağını açıp kolundağı misvaktı Sivad ibn Huzayya'ga berse, Katarda turgan Abu Bakır'dın, Hazreti Umar'dın közleri oradan çığa turganda, ey sen nesin? Peygamberden öç alan deysin. Kimsin? Peygamber jön turla deydi. Bul akını alsın, kıyamatqa kalbasın deydi. Sivad ibn Huzayya'nın koluna bergen, ya Resulallah, siz menin kursağımdan açık жерine saydınız deydi. Kursağınızda açın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kursağını açkan kezdе Sivad ibn Huzayya Peygamber'din şarapatlı kursağına yüzün sürtüp iyilap öğüp başlaydı. Ma hamalaka ala hada ya Sivad? Ey Sivad, emne kıldın? Bu emne bunday kılaysın deydi. Ya Resulallah deydi. Azır gazatqa jönötабыз, cihatqa deydi. Balkim bul jerde Allah Taala maga şahitlik nasip kılıp kaza olup kalsam,
Menin denemnin tiygeni akırkı sizdin deneniz bolsa, sizdin denengizdin şarapatı menen Allah menin denemdi dozak aram kılıp koysa da ümit kılam deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgandan ki Sivad ibn Guzayya uşul gazatda şahit bolup. Bul jerde anın şahit boluu maselesi emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din adilettүүлүгү. Kursagını oorutkan sahabadan kıyamatka maga kaltırmastan öçüңdü al deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamberlardan peygamber bolup jönötülүүдөн maksatı dağı dindegi negizgi masele adilettүүлүктү үйrөtүү üçün. Allah Kur'an'da aytат: "Laqad arsalna rusulana bil beyinat ve anzalna ma'humul kitab vel mizan liyaquma an-nas bil qist." Biz peygamberlarımızdı anık dalilder menen jiberdik. Kitaplar menen dalilder menen. Alar menen kitapты jönöttük. Kur'an, Tavrat, İncil. Emne üçün kitapты jana adiletти düşürdük. Kitapta ne eken? Adiletти düşürdük. Adamlar tengdik menen adilettүүлүк menen jaşoolары üçün deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Jerde, mamlekette, elde adilettүүлүк boluu bul Allah'ın talabı eken. Allah'ın buyruğu. İnnallaha ya'muru bil adl. İnnallaha elbette Allah ya'muru buyruk beret. Emnege bil adl. Vel ihsan jakşılık kılga. Ve itay zil kurba jakınlar menen karım katnaşta boluğa çakırar. Ve yanhanil fahşa vel munkar. Allah jaman soykuluktan, jaman günölerden şariat tıyıu salgan nerselerden siler tıyat. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah silerge kana emesiңерге kelseňer Allah Taala silerge nasihat kılat deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytат: "Wa umirtu li a'dila beynakum." Allah maga buyruk kıldı deydi Peygamber. Ya Resulullah ne buyruk kıldı Allah sizge? Li a'dila beynakum, sizlerden araňarda adilettүү boluunu buyruk kıldı deydi. Adilettүүлүк urmatlı Müslüman bir tuğan uluğa da kiçiğe da, ayalga da erkeke da, bayga da kembagalga da, biyligi barga biyligi jokko oşol эле кезде senin mamleketinde seni men jaşagan adamdın ulutuna, urusuna, işenimine karabaysın barga adilettүүлүк. Ha bul Hristiyan ele, bul Yahudi ele, je bul Buddhist ele dep adilettүүлүктөн taybaysın. Adilettүүлүк bardığı üçün. Urmatlı Müslüman bir tuğan, adilettүүлүктү mындай elestedin, mömölүү darak eken. Al daraktın mömösüdön jakının da alısın da, bayda kembagal da, padişa da jönököy karapayım el da, çoğun da kişine de, erkek de ayal da, dosun da düşmanın da, jakşı da jaman da, musulman da kafir da, bardık al kölöködön kölökölönüp, al daraktın mömösünden jeşke akı var. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Allah Kur'an'da ya eyyühellezine amanu kunu kavvamine lillah. O iman keltirgen bendeler Allah üçün bolgula. Kavvamin tüz şuhada bil qist adilettүүлүктө. Ve la yecrimennekum şen'ani kavmin ala alla ta'dilu. Bir kavimdi jaman körüңөр silerde adilettүүлүктөн tayıp ketүүгө majbur kılbasın. Birödün jakpagandygy jaktırbaganın, bir kavimdi jaman körüň silerde adilettүүлүктön başka jaka alıp ketpesin. İ'dilu adilettүүлүк kılgıla. Hu aqrabu lit taqwa. Adilettүүлүк takvaga en jakın nerse eken. Kepler maşallah men takvamın deydi. Namazda bekem, rozasında bekem, birok adilettүүлүгү barmı? Vattakullah, Allah'dan korkula. İnnallah habirun bima ta'malun. Allah bardık işinlerden habardar. O iman keltirgenler. Allah'ın razılığı üçün sözüңөрde, işiңerde tüz jana adilettүү turup kübö bolgula. Bir kavimdi jaman körüңөр, alarga adiletsizlik kılууга silерди majburlap koybosun. Adilet kılgıla. Al takvaga jakın. Allah'tan korkula, elbette Allah silerdin işiңерden habardar. Urmatlı Müslüman bir tuğan, İslam dinimizde koşomotçılık, pakta koyuu degen masele yok. Jakınıňa, dosum ede, başka mede, o mana men jakın dosum, bul koşnam, bul ayıldaşım yok. Adilettүүлүк barına birdi. Ayşe radıyallahu ta'ala anha karаңыздар. Anna Qurayşan ahammatum şa'nul mahzumiyye. Mahzum degen uru var eken. Qaysı uru eken? Mahzum urusudan bir ayal uğurluk kılıp koydu. Mahzum urusu Makka menen Madinada en kadır barklı uru.
Бул урлук кылганын шариятта колу кесилиш керек. Бирок гумандуулук жокпу деген маселе болсо, урматтуу мусулман бир тууган, шариятта эгер ач калыктан урлук кылса колу кесилбейт. Мамлекет жооп берет. Ооруп дарысына таппай урлук кылган болсо шариятта колу кесилбейт. Курсагы ток, үстү бүтүн болуп туруп урлук кылган болсо, анын колу билегиден кесилет. Бани Махзум дейт, бул улуу кадыр бартуу уруудун кызы дейт. Эгер мунун колуну кессек, көптөгөн адамдар пайгамбардын айланасынан кетип калат дейт. Dinimizge bular moralдык жактан, финансовый жактан, физический жактан жөлөк болуп турган коом дейт. Ушунун колуну кеспей эле коюп, пайгамбарга ким кирип айтат дейт. Карап туруп айтат. Пайгамбардын сүйүктүү Заид ибн Харисадан башка ким кирмек дейт. Пайгамбар эң жакшы көргөн сахаба. Заидди айтайлык дейт. Заид кирип пайгамбарга акырын айтсын дейт. Ким Махзумияга фақалу ва ман яшра илля Усама ибн Заид. Заидтин баласы Усама. Хиббир Расул, пайгамбардын сүйүктүүсү деди. Усама пайгамбарга акырын кирди дагы. Пайгамбарга акырын айлантып сөздү айтты. Я Расулалла, шу Бани Махзумиядан, Махзум коомудан, урусудан урлук кылган аялдын колун кеспей эле койсок дегенде, пайгамбар Усамага карап, аташфа фи хадми худудилlah. Allah'ın buyruğu olgun, haddan, Allah'ın buyruğu olgun, ökümden, sen şafaat kılam, ortamcı olayım deyip geldin mi dedi. Kim paygambar çıktı da minbarga çıktı. Minbarga çıkıp hutba kıldı, kayırlı. Hutba degen ne eken? Kayırlı jasadı. Fakale paygambar hutbada çıkıp, İnnemâ ahlekellezîne min qablikum ennem kânû izâ saraka fihim şerif tarakûh. Murdalardın kadir bartuğları, uğurluk kısalarga öküm жүрgüzböstön kolunu kespegenler ötüp ketken. Beybeçarar uğurluk kılgan kezde baykuşların kolunu kesken zaman ötken dedi. Ve eymullah, ve eymullah, Allah'a kasam içem dedi paygamber minbarda durup. Allah'a ant bolsun, lev enne Fatimeten binti Muhammedin sarakat laqat yadaha. Allah'a ant içem, eğer Muhammed'in kızı Fatima uğurluk kısa, Fatima'nın kolunu beni özüm kesmekmin dedi. Bani Mahzum'un emez. Menin kızım Fatima uğurluk kısa kestirmekmin degen yok. Özüm kesmekmin dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanın Hazreti Umar'dın adiletliliğini karang. Zamanında bir baylardan birisi, İslam can kabul algan, baylığı var, avtoritetli adam, acıga vardı, acıda жүрüp, uzun kiyim menen jerde süde baratat. Bir beçara baykuş, anın kiyimini tepsip aldı, kayırılıp jağa bir çaptı. Hazreti Umar'a arızlanıp geldi, baydı çakırdı. Bay çakırgandan keyin jağına çaptırayın dese, uşul meni teң mi dedi. Meni bilesiz go. Uşul meni teŋim mi dediler. Al zaman bütkön dedi. Nahnu kavmun a'azzanallahu bil İslam. Allah bizdi İslam menen kadir bartu kılgan kavmuz. Law ibtagana izzata fi gayri, eğer kadir bartu İslamdan başka da izdesek, azallanallah, Allah Teala bizdi korkuladı dedi. Baydın jağına çaptırdı. İslam dinimizde baylık, kembagallık degen al masile emez. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Hazreti Ali özünün kalkanı, soğuttaki kiyimi var. Yahudi evre uğurdap alıptır. Amiril Müminin imandularının padişası kim? Hazreti Ali. Bul menin kalkanım. Menimdikini alıp alıpsın dese, yok meniki deydi. Ekoya tartıştağın Hazreti Ali'nin kolunda işlegen Kazı Şurayh'a geldi. Kazıga gelip gel arızdanabız. Kazı hüküm çıkarsa seniki olsun. Men sıfatlarını aytar, meniki olsun. Yahudi Hazreti Ali menen Kazının canına, sottun canına geldi. Kazı degen sot. Sottun canına geldiler. Ya Amiril Müminin hoş geldiniz, padişahım hoş geldiniz dedi. Men Amiril Müminin deve dedi. Men bul jerde padişah katары kelgen jokmун deydi. Men davager katары keldim deydi. Meni davager menen, men dava kılgan adamda birden mamile kılasın dedi. Mo menin kalkanımda alıp alıptır dedi. Siz bul kalkan sizdiki ekenge daliliniz var mı dediler. Kim köy oladı? Oğlum Hasan dedi. Oğlum sizge güvölük ötpeydi dedi. Balanın atanın paydasına güvölük ötpey şariatta. Başka güvöңүз var mı dedi. Başka yok dedi.
анда бул калкан яһудиники dedi. Яһуди сырт карап калканды алгандан кийин Аллага касам ичем dedi. Амирил муъмин сиздики dedi. Жолдо түшүп калган мен алып алдым эле дейт. Бирок сен падыша болуп, сенин кол астыңдагы соттун адилеттүүлүгүн көргөндөн кийин мага ушул эле нерсе калды дейт. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулаллах. Күбөлүк берип ислам динини кабыл алды. Адилеттүүлүк бар жерде иман бар, ислам бар, урматтуу мусулман бир тууган. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулаллах. Иманга келди дагы кийин калканды кайра Хазрет Алиге кайтарып берди. Урматтуу мусулман бир тууганым. Адилеттүүлүк менен мамлекет, эл, жер өсөт, жана түбөлүк калат. Зулум болгон жерде өчөт, талкаланып жок болот. Ислам алымдардын бирөөсү мындай дейт: "Инналлаха янсуру даулатан адилатан." Аллах адилеттүү мамлекетке жардам берет, ийгилик берет. Ва инкана кафира, эгер ал мамлекеттин жашоочулары кафир болсо деле. Адилеттүүлүк болгон жерде Аллах ийгилик өнүп өсүп берет. Вала янсуру даулатан залиматан ва инкана муъмина. Имандуулар жашаган мамлекет залым болсо, адилеттүүлүк болбосо, Аллах аларга ийгилик бербейт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Умар ибн Абдул-Азиз деген падышага bir gubernatör desem düşünüyorsunuz, kat жазыптыр. Амирил муъминин, биздин отурган резиденциябыздын айланасын чеп кылып тосууга уруксат берсеңиз бюджеттен деп. Акча бөлүң. Мен падышалык кылган жерди короону тосуп алайын dedi. Hazreti Umar ibn Abdülaziz ага кат жазды. Sen maza tenfa'al sor. Sen al çep, dualdar emne kılat dediler. Har kim kire verbesin başka olmasın dediler. Sen oturgan jeringdi adilettүүлүк menен çepte dedi. Anın jolun zulumdan tazala dedi. Sen oturgan ак үйдү тосуп алат элек го. Азыр ачып койду. Биринчи эмне менен чептешибиз керек экен? Адилеттүүлүк менен. Адилеттүүлүк болбогондо талкалап кирдик го. Сен отурган жериңди адилеттүүлүк менен чеп кылып тостагын, анын жолун зулумдан тазала. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн карасаң көп мамлекеттер, көп жерлер өзүнүн отурган жерин канчалаган короо менен, башка менен тоскон менен эч бир пайда бербейт. Эгер ал жерде зулум болсо, бейбечаранын акы тепсе, укугу тепселсе, жетим жесирдин акы жеелсе. Урматтуу мусулман бир Кайсы жерде адилеттүүлүк уланса уммир, курулат, өнөт, өсөт. Зулумдук таркаган жер ал талкалап жок кылат. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, амалил имамил адил фи раити йаумен афзал мин ибадатил абд фи ахли 100 сана. Адилеттүү падышанын элинде 1 саат кылган кызматы, адилеттүү падышанын адилеттүүлүк менен элинде кылган 1 саат кызматы bir адамдын 1000 саат ибадат кылгандан жакшыраак дейт. Адилеттүү падышанын элине адилеттүүлүк менен кылган 1 сааттык иши ибадат кылгандын 1000 жылдык ибадатынан жакшыраак дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, адилеттүү падыша ал акыйкат менен өкүм чыгарат. Эч бирөөгө зулум кылбайт. Ал өзүнүн жакыны болсун, досу болсун, тууганы болсун. Адилеттүү падышанын алдында күчтүү эң күчсүз болот. Күчтүүдөн да бирөө акын алып берет. Күчсүз эң күчтүү болот. Күчсүздөн акын, күчтүүдөн алып берет. Жакын алыс дебейт. Тууган уруу дебейт. Жердеш башка дебейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазрет Али айтат, "Кадвуллиту", Хазрет Абу Бакр айтат, "Бүгүн мен силерге падыша болдум. Валасту би хайрукум", бирок силердин эң жакшыңар эмесмин дейт. Силерге падыша болдум, силердин эң жакшыңар эмесмин. Фаин ахсанту фа'ину, эгер жакшы иш кылсам жардам бергиле. Эгер кыйшайсам түздөп колгула. Мен падышалык кылган жерде эң күчтүүң мен үчүн күчсүзсүн. Мен падышалык кылган жерде эң күчсүз адам мага эң күчтүү болот. Күчтүүдөн, күчсүздүн акын алып берем. Урматтуу мусулман бир тууган, мен Аллага, пайгамбарга баш ийген жолдо мага баш ийгиле.
Eğer Allah Taalaga, paygambarga günah bolgan nersege buyruk bersen baş iybegile. Allah Taala barыңарды угуучу бенделерин кылсын, уккан аят хадистерге амал кылуу насип этсин. Жараткан Аллах Таала биздин да жетекчилиге адилеттүүлүк берсин. Элибизде, жерибизде адилеттүүлүк менен күчтүүлөр күчсүзгө, бийлиги бар бийликсиз жокко, байлар кембагалга зулум кылбастан бир тууган болуп, Аллах Тааланын хадиси кудусда: "Я ибади, о бенделерим, инни харрамту зулма ала нафси", мен зулумду өзүмдүн насыма арам кылдым. "Ва харрамту алейкум", силерге да зулум кылууну арам кылдым. "Фала тазаламу", бир-бириңерге зулум кылбагыла деген хадиске амал кылып жашоону Аллах Таала насип этсин. Бирахметке я архамар рахим.